Rap na second Sita bien to me na ya sana me tia me bon ti pampu abranto wan si tan ya do nya me asa me tia me pampu e ya sa ya dia se ko no wan to ya man tanto because sem bia na me ko me ti wan tu me ko me ti man pampu because sem bia na me bon pa ta man ko ja na me e ti pampu bi anti me na me rap na me kan sem bia ma me dan me ti da me pampu bi da ma son sa wan e to me we na ka se me tu so bi sana me tia me ko no wan tu rap na e ya ka ko ti sa man pampu rap ni a mi ti sa wan tu sana me tia me na man pampu sana me tia me na ti abon tu bi anti me ya rapper just is me trying to be a to me ko ti sa wan tu bi anti me na so ja so bi ya ti sa ni ya kan ti sa me na me pampu pa bom boss ya say na me mama na yi na me ti me fi abuso ya je Ghana ya de ya say di ya kan ti so yi ya kon kan ko yi ma ba ni ya di de ti ta mama na bi sana me ti ya say ko ni ba ko so ni ya na ni ko ni na And I guess I do.